ya biara ne dan wal bakela to telanga di 25 people mala krun wang mala ga changdar mala ga tiang ne tina dia che ner ka mala wi mon kelo ya babere yen tam ngani mando ne Mary General Mary yang dopal ala ko di bichan 20 ka social media babere tam ko jen ba kon ben kam up de nitin ci ton wale rey do aran kelo ka babere ba ko report yeah so babarar ka report gora je go wolo nga ko biya ka ciya ka ne kon tin gora go balar kon go da me balar ye gore do aran ta ba ka jan mala ma to da mo wani dia lo kon tane kon te katin re loka re do aran dor mi chal ka ayot woba re rol mon je kanya la mon la Dori state ta ka jaw mi ci ben ka jaw me we ka ko ne de ko ne chal ke ji social media sorry roy me chala ran ka changa dan kan an chala ban ni chang lakin ngoda ka me ko continue ka konte roy me chala de ji ku me dan ka wojen wano wojen bana ko le lot ka drop kel banyo ka me banyo ka lat ka we ka ko ne dia la ko ne lat ka ripone kan ka social media cha jaw me chala ro me te ko gwa me cia na ne cha wujen cha loitin wa panna go lar na je ka we na ka bi ka chom no gwa me na rien mi chalo go ka we na chika kaira ka bi ka chom no gwa me na wa panna je wa kon mi chika choba la go kan panken mete ka gwa mi chika otin ko kan ide dia ti kan ide la loy kan do hora kan chika min chale nga wala chi to dor mi chal ka ba li chika ne kon te ka ko ra kan ko la loy ni jang jaw nono go jin me la de report la re go jen chi ne tin kon ni chal ka jitar cha na cha ka ma kan chika jien dorien kan ide kon ni chal ka jang dor mi chal ka don kan ba li chika jien la go jen cha ji dor mi chal ka nasar kan ne tin kon ni chal ka ji county ulang chika ben la go kan ma ka ken so cha ka lo jaw chika chom ni ngwa chika chop tino je report dan lat kon na mo ka wa mi chika chop a chiga de chika chop gwa te ka tina please kon ne dia la ko rai ka social media cha je go man kon a wa cha je be la ro kan chika chop wene a ga jel ka jalien na me na nga je ko rodun kel yene dia tin kon te lat ke news aken rai dong dia ni cha no nga kan a wa ken nen ko kon a ken ti dia kon lat yana ka social media ne ka gor na ye wajira mi la roji la wajen la de mekana e la rakon gor ne ipin kan ne wa wanda e tika problem gwa titino nikati kono lat ka enemy tila wayna ka poinda en gote ka titu ko ko pin gwa me chi cha ka dakaro tila la ka enemy ka biga belar nuore ka shoda akan nan ka ye mlono goro e me cha la ka ne go ba long ye awata yen ka problem yene dia la kon ala yen jaw enemy la yena baba report ka bi ala nori akene kan panken ronka ko go mete ka michiro da lat ba report ene ken tin konin cha sala ga ken go bi ka rai ka rai me cha la go mete ka gwa mo go ga do ka tin kana ro nyoka barar abane la go jeni ci go wine min ci ro da lat ka ba liet ne do konin cha ka gang dor kir kel ke ku mes fe la yo min jel kel ku yema ma kana ka ngani ci nga ci nga da no ci gien kana cha ga cha ko na kan so ma kana ne de ko ni chal kai chab nasar muno go loy kana do re chab nasar mate go ma ci ko tin te lo kon roy me ba lar na do wa kon la kon ko de top kon information indirect ka cha kon ngi kon ne kon roy ka social media cha kon ngi yakan ko go me lar ran go ne ngana ba internet do ci rom go me ne ka ba manu go mi jiw ni rami dal ro duka cha jaw dan changi kon roy ka social media ka cha kon kum na majana no gora balariye mele ro da gwada ma kan de kon chal ka gang dor kir che ke min chi alle ti anen min chi gitar chi ka ben ka kan cha ka peza kan chi ka nyen ka jen cha ka le jaw min go dar mi chal ka balit min chopo je ko cha na beda cha gang dor kir ka ne ku me spele ayo cha ka beda ko ante ka tin kan ta me cha ka lo jaw Bruno go gwana na chiga choptin a jito ar kwa report nei de kono wana re do arian cheni de kono chana do re dia na ka kwa report a reaction tete ku yikel reaction awu e gwana dia nei de kono tege chien mi chi cha doanye nei ti nyin ka kana nei de cha babto ka ku report ken
chia là đana na mo ana gwa mi china chi ka chop tin rei do ri ken wini mi ko go baba dem na ken mi cha na de ba ken rei mi che ko ba la go che ko ka di bad la ti je jo jen mi che ti jo rei poinde la bi ba non to wa be ba na mu no wa jen cha kon de ba ken an gwa wo ka tin ka ne to gwa cha na cha ka don gwa cha do chu ken tello kon tello mi cha ri pona ba na latin tello ko ri pona ba na latin ko ne ko ta ka social media ka ro me be pin be kan ne ko tar ka ko ken an lianga ja gwa ko ne ya la ko ta ka social media pal na gatin ko na lat ken ken pal na ka ladien tele me cha ri pona ma lat ko ne chi ka che ba ka we wan me na cha we ko nda kon kur kaliya mi che kaliya ga ta ro da chele nyo mi cha ga ta ko ni chal ka gang dor kir cha ka be dap today ka chi ga nyane to gwa cha che ba ken ji chi nga na cha do nya ken a kwa report ken no go tele kon ma lat ko ne tin roi dana lat ko ne go gor na ga ka pal che ga mo go cha lar mama mol dia bana dar ka pal bana ko bana ti go ajel ko rien wa wo ko tino che la dan so jena nana cha lar na mo ka wa yene kon la yen propaganda min lat ke enemy la yena lat gor ka shiot kun gor ka pinya moment akene ne metene tine bine tu muno go jira mo mu yu continue ko la wi shiot ka wi ka la de te kane de yitya itane yite ka jon ko la de enemy a wa tele ji da ka jam ka wa jin poindu wa ramala kam information ko mo ba ko gor ka mani jin ba ti ka yo so rai ma jena cha lat kenya ma balar kon rew de me dong dien kuido arare lo ka chet ke me chia ngai ni tiam ko ye ko kon ne tin kon de kui me tin tiyo ta no kon ne de kon te ka yu ka ya waka afrika ni tiam to kon jena tana ni nyuro ka me la rode ka ne te kon te but ka mi wil ka na ta rode tiam ka re ka mi ate ka tina ka re ka mi ate ka tina la ken mo rizoli ka rizol ka gwen gwe je ka wukil no ti nan te telefon chap me jeri sibe nen ka ga gwen gwe je an ci gwal ke chop an jona ko nyala hallelujah men balar ye gwa kamne rie dana gwa ne jen kamne ya ko nyal ci gwal ke chop ko kui ko wojen point de bira mi cirande be consequences be ka pace an jen la le ko no bara to dan tan ba ne ken ko la mo ga chap right ba pel ka social media nugo ka ne te pante but kamere kana ko la ka wana bi ko wana ka bi ko wana ka bi ko wana jen ci karom ka jikken tin kontin gorke ka la ka la diena so go eje bina bi ka report bana dia tunwan an jona ko nyala hallelujah jona ko nyal jona ja hallelujah ja report ba kam yena mo ka kuika metore do rai lo ka ci ta cha pentin ci nyang ka tare che rotin ta cha pentin ka mi ci ta cha pentin bana ku kweni digeni ta ka mena diena wanyam ajaro embiro ay ka ngana mo kandi algia ko ko wel gwa lol gonga tamelge ci wel gi ci tol go ka melgan jal gang ndi algia lo kol goni ci wore lol go ka ci tol go go wel go kandi algia lo tamelge bi ko wel gi ka jol go jol giong ni ci ka bo wel gi ka jol go ral gan ci salga ke pelgen silgin medal gan ci ka jel gene wel go ba dar gol ba wacho go za kel gene tamelge ba nel gene jel ge chabe lil ging ni jel ge ana malgo no kol go nyal gial ci gol gwal ci chol go be wal go be kol go nyal gial beril gial dal gan be lil gin kan dal gial ci be kal gay men dal gan cha ka jol go ya lol gon ka tamel ga ka ni sil gin kwa ka jol go na malgo ba lar gar yen dal gial wal go kwa continue go ka pal gal ka kwa lar gar ala lu kwa wal ga ala lu yal ga soli kwa welga hallelujah yalga okay so jaro ena na balariye yenetin kono gori yana gwada me ki gwalcho ko kon bana bedde nono nganta ka report mi dida long ka report me be gwalni di altin konon cha yo cha ka toltin ko wajet ke me cha lariye chenga dana go kono titi tamati judo kono tol kono cha we kwen man nyok la gai wo me chi gai wo me chi ka gai wo na la kwen man ai wo me chine dia chika bentin kan dia la konda tin tame kamane da bada cha gar ken tu kurun ko gor ko ba dor ba tu ken kwai da lar yenne ne de kono tol ko yokun kan dia no ku cham wa me keliu report den keliu bi alien kan wa .tv wadu min ti tin jira mo ma gui ngamo kala ne ni ngala la me dongi la no pe ka nyanda ko wa da hi ya la dangan karo katin dia la kono ko report tame ka ti cha receive
amana ne naitin diala kon to pin ka guidon gwa da men ta me lawo mite ka mecha martin ka kancho ba lara ken wona ma kan chop golde biko comment ka ba lara ken kan chop golde kwaye le jowo ala report pa yeda network na kor ala last month report ba to ta me lawo jen ba to ka jen no do tv ka ta report dan da dien babara arun report ko yer ke le ba chal win kana kwatin cha kam yo ka ba chor ken ba kala chola kan wi mana yo ken tin kon cha mun mun no go chor kun cha ka be chol ko ne ko cha yo cha yor pin man ke en report ma cha wo chola ni chio na ko nyo na ka me lie de ka report na cha wo ka gari wo ni dia ko na to na tin dera nganang ni ta na dera nganang ni chang der wor da re ko ni chang der ke da re ko man kon du no wala na balat no go jen ba ka chol wi ni ban nyen no do tv ba chona ba ka chalo ko ken chuka ka mukta no do tv mishi yo ko che kam ne kon ta ka uk ba chot kun chone no kon ta ka uk ram na che yo chi ka kap ba choda ba chola lan ko do aramo lese england ke leo ne kon ta ka england ala ko re ne na kap ke ba yo kun di al ba ka lara wo ka yo dane ka pa ya dane shuwo ino ba miti ka us mo da ba still ba ko re na kap na ka us ba choda ba chon wana me mana ne ka mana yo to kono cha je kan ba ka chal wini kan yo dia la toten kono bia ling akwe tem ni tama woru ka yo di chop ka muktab SPL IO ka yo di chop ka muktab SPL IO kan ne dia l kono telani mulo no wajan point ne sie bele di won wodong te ka gwa mo yotin ka jari zona na ko ale joni yewo and point de and channel no .tv ajene le ka ngada ka mo mendan rama wo kan ala wajen kan choda kana joy gwala me kan kwa ku chop ne dialo konti ler ko kwar kon dia tin kona kapo kona ken ne ka Australia ka Canada US we ni dialo tila we England tita ne tinti kan dial bika ben animi aramisul privately la wo tulu ka tolu kamin na waje ba wajen ba pe yon ku baba lat gwala me but ne tin kona tol ko yo mo me na ken kan dial ba chot ken ma ba chal gwala me December kami latte no do TV ba ko to kan no do TV today biya war gam no kon biya kan ko ba ya lar pe yon ni kon ci ak ti ci ngun ba ya lar pe yon ko ngi yana we shot kun ta ga chwan ba ya kula lar pe yon te ko ne chana tol ne ka las mam amana ne tuk pa do me ka December jana na balat ko wo jana ta me la de me lan mu ko continue ko kon munu wo jana be ben ngara ka jelu ko dum ti de me en wo ba ya la report anana chip en chip me cha lat chia cha ko yo pa de da na chuo ka ne nus pa me ba ko go today ela go jen bene to ni new chapter yo to be bene rundo ba ko gar pairo ko go ngot kon to kon let ka be kula te ka cha ngwa cha ka mes mun no wo te la do ma be ka kwel rei te la ten me chuo ma bare du bia jen cha ka le bu kan no do tv wanga te gui amana ne tin dia lo kon de la ka yo kan bia ngai go wo cha ka tul ne to wa ko ne ka man ka ne ti lo ka ne ga ku no ko ne ta ka bot ka ne ti tonga ni je dun ka ne ti gor ka ne mi ba lele ma ba lele kama anti dia la ti tin ko ne report ti ba report ko tem ni tema we ko nyam biya ngai go wo kan ka ti ben wana ka won nyam ka biya ta ka liam dum no wo tu ko na ba to ne je ba to ka ne tin kon tin ti be bender ka tu pa ere o me ne ti kan doro kono ba ka tin chet ka tan counties no kon la de la ken ka kana la da ken dum no bala ni yoken ye bala ni short ken ba de yo bon nan ngada ka grata tol kelio min cha je no do tv akwetem ne ka pai diok e to ne lat sorry ka pai kele to ne lat ba ka pai da me ba ka changa wala me changa baro ka pai da baka chole kan dia la yo dia la kono ci chop kan no do tv ka chop kan e kon amani je ne kontin kono te guiba ngoda be still biya kan ba la lat ba wo jen mete ka makan chop ka ye yo biya lar ka biya no do tv ko ek post wana kel ka kan ga la no kun ne tin kono ci ben ka jen reinin titi ci ka jen lisa wala me min ta kamrar ka changa baro ka paire o palni ka ku yo na gan kontin kono te ka ti cha moy ka bod a wanter re do aran mulal ala wajen ramen ci ben kokon adamanan michel ko kundak route te yoti 300 yoti ku dang diok Australian dollars chaka yorpin cha yoti ku dang diok Australian dollars chaka yorpin kana county de mebetin kana la damanan tele kundak route te yoti ku dang diok Australian dollars chaka yorpin tokon kagadan che damandan
chia gwandan Michelle ke James Biel Malwan che yoto 25 rame ke yoto kon ci pen ka telefon la Kenya chilim yoto ci pen ka telefon la Kenya chilim gore je baka chole ke kan chilim ko kan ga gwarnga ko wojen pan ken ka yuwi to ken but ke yoto kon ci pen kar amana na ci ka pen ka je report mbe ka Kenya so demandan ni James Biel Malwal che yoto 25 Kenyan chilim chaka yor pin 25 Kenyan shilling chaka your pen. I think they kala yuti $240. Ka quick me check wana adamanda Michelle ke James Biel Malwal. Tokon ka gadan ka gwandan Michelle ka I the look to yuti 19,000 Kenyan shilling chaka your pen. I the look to yuti 19,000 Kenyan shilling chaka your pen. So tokon ka damandan chia gadan Michelle ke Ilul Gabriel Well che you 15,000 Kenyan shilling chaka your pen. Tokon ka damandan Michelle ke Gabriel Well ke you 15,000 Kenyan shilling chaka your pin. And then tokon ka nyimandan chia mandan chia dong damandan Michelle ke ladu la ku ke you 24,000 Kenyan shilling chaka your pin. Ladu la ku ke you 24,000 Kenyan shilling chaka your pin. Tokon neti tika kanida konin chiben kajen rai paire wa me tin ga kan report pai kele chujo kan nut paire and to continent term mono wajen kan yu diatin konin chaje enor.tv akwetem naka shan ka wal bada ka pai diok eto ne pan raising ba wala naka akweto naka shan ka wal bada ka pai diok abanda ka shan ka barau te yuti 1,500 US dollar ala 1,500 US dollar shaka je ka kui jiboni kada netin kon tin liu ka bo gre doran titi ka kan yuro kon cha je enwa.tv ka kan netin kon tol ga yuti ti kan neiti to win ti good ram kala nan ta ga yo ka Kenya shilling ajara nan jaka yo ga jawuni mi Raymond an ka Afrika ko womete karame cha je ala wojen pona kan neiti kan ga je bara me ba je kan bara kon lat kan dang jok kan tela je painan so ram kele me metaka Kenya me ala wajen poinde agadan chia damandan Michelle ka irot ram kel me kab yokon dai mondan ka Kenya min ko yola waje ka pin ba ko lo kam ne kon mo wa ka jibone che wo gwa kwan jen ba ka waja kanti diala ti cha ka report akane kon diala kon te pin ala wachi ka chop ka ke runu wajen rame dong dien anano ko yokon ku kala kap to kon ngiro kon darew ti la jipainan dai doran ka US ni won ngai kon ram kel Bataram kel chabe bere ko gwade dan bat kana machul yen dinwa.tv gore je wabya ter ngai today to kon kamandan kan nyimanda ni nyato ni roi aram kel machon ka US al jaram nan ko yo hi tul kel ken no.tv muno wajen tulla ko kuije bone kana gad content kon chu ka bo rei korna ni chane kon cha ka doktin to kon kan nyimandan machal ke sara rot aram kel ba muno nyimandan ni nyato ni rei dwar ka US kan titi ka ne to content tul kel ka ye kula losdian emeri nyanda opal mko ngwana dia ko la ko report damanda ni rote ka Kenya and then to kon ka nyimandan Michelle ke nyato ni roi te ka US nyimandan ni sara rot te ka US kana ti kana kon la kon kel ka yu dia lan kon cha je kana ka cha wol badak ka pai diok ka pai kel sorry mona pai diok na madama jan pai mala ne ka chanka wol badak ko panare jeng to ka je ke de ti Nika changa wal badak abanda ka changa bara wale and wale ne me balara wacha pan raising pai kel and wadoti bi chega la wo jiram be benruna ba yoku dial ba ka kon pairo ajana nan de gorna model ar kon plus wote dial ko la ray do aran cha wor cha to an 18 kon to gwa ma ka tera dal ganu bera lo rail gwa eta melge kan dial ge ko wel ge cheka bel go tal gam tela rol goy me dong del gen ma ko la gorgol kel gen ko wol gol la ko lil gen no kol gon ma tol god tela ga go mel ge gel gen ko la nal gam roy ba ja ka ku ya ka cha kon jone kon no wajen point go cha nyam den tari tin ta nyo gam bari fort neite kon cha mon den cha don chi ka bele ro ku me we rol gan kire ala gad kire cha badat gad kire cha ga badan ni chien den yo ko ni nyorien cha ga badan ni chien den meda na cha ngai wo chit ka ka te ko ne chore lo ko wa chi man na kel wa ka lo chwa mai lo yot chen ko lo ga lo na ko bi ko ben me chi ko lo jaw ko chen kan chi ko lo jaw me chi ko lo jaw kan ga ki re ko ne ya wi cha jo ya ken an cha ko nyo de nin teme te me le ro da na ka me le ro da ma cha wo jera ma ro ko kon ji ro di ya ko na ro cha no ko nyo da
chana gan nyoka no da kona ba la wa bana barar ba la chana iche rom gwa me ka rom gwa me run ka we na wo gwa me cha kon jo no kon india ko right roy me la de jimo men ko gor je wa bana nan ko dan kel kon india ko right ka social media ti kan ko na ben dong ye te ka men cha la ye wori po dan we ka wonyam gira mo kinu ngacho ba gwa nan ti la le ko da lan mo go along la de le ko ne alan mo go along kon division 20 ka social media cha kon mo ka sam cher ka tam gara twa mero go kon ter kon ko mo ba ka te lo da long che ka wo ko run ko division 20 te lo de long ko yen dia sia respond gwa titino fu gori je wo betembi cham kon dia ta ma kwana de ko wajen bana gat kon bana ka gor sia ne ta me wo cha gong do kir ba cha ba nyoka me gat ka je du gwa ta me bika la gwa da rew kan counties dang dia sia ba ke lo kon to ko yen e kon ko wa ka ye la dun kon dian kana bor ken ka la dun che ga ku year counties dia lo kon to ku year mo da ka mi cho ale ji gwa titino jira manana cha joy dor kel kan tiri na kati ala wo tele mi cha wo mi na karun wan kan tiang tele je kina mi karun wan kan tiang gwa titino chai du mi che ma du bur ka je tele wo bi mis ka lunch kam ne gare to tar ko chuong mo to jin county ni ku year ka manana ngo de la go ko kan jel ka do to dor ka manana kan ni cho ku ji la du wo jin bi ga ti bi ko me ki like kamelero county nda baro dia de ku year chi aterial biar ro no ko won tele wo me na tele kere jo ko tele ro mi do dia ko division 20 shabara tele wo nga kan nga ko dia bana wotin so jana la re yemi she ko wono en go jaro ene tin ko na ba peti na titi ko mala ko te kel ka ya baro da garar mo da kama ba bara wol go chalal gar wol go kan jal gel tamel go ko wel go chor ka bol go tal gam he chetol go Redor go dar gam kalal go on tamel ga cher gel lol go chalal gar kel gen wol go bi ko mal gaire lol go ko tamel ga che betel gel wol go te ko gol mi chanel go ajana ngor balar yena mota ma tela roina ko ken bana nyoko mala kono ko mata ke de piska yendi ala ko mala ya po ma ay yendi ala ma no yena ko division 20 ajani ko mala yendi ala po ko wona yo bay po na ko bana leje